Cora will leave you Sean. I can make a lot of money. Cora will leave you Sean. Cora به تا پرېږدي شانه. leave ویل کېږي پرېښودل. I can make a lot of money. زه کولی شم چې ډېر روپۍ جوړې کړم. Just wait and watch dear Sean. Just wait and watch dear Sean. یوازې انتظار وکړه او وګوره خوږه شانه. I am exhausted. I cannot run anymore. I am exhausted. زه ډېره ستړې یم. exhausted ویل کېږي ډېره زیاته ستړې. I cannot run anymore. زه نو نشم کولی چې منډه ووهم. We have to run, Mom. Police must be looking for us. We have to run, Mom. موږ باید منډه ووهو مورې. Police must be looking for us. پولیس به ضرور زموږ لټنه کوي. Please, my sweetie. Forget about Cora. I don't want any revenge. Please, my sweetie. مهرباني وکړه زما خوږې. Forget about Cora. د کورا باره کې هیر کړه. نو کورا هیره کړه. Forget ویل کېږي هیرول. I don't want any revenge. زه کومه بدله نه غواړم. Revenge ویل کېږي بدلې ته. Never. I will not forgive her. I have to kill her. She ruined my whole life. Never. هیڅکله هم نه. I will not forgive her. زه به هغه معاف نه کړم. Forgive ویل کېږي معاف کول. I have to kill her. زه باید هغه ووژنم. kill ویل کېږي وژل. She ruined my whole life. هغې زما ټول ژوند تباه کړی دی. یعنې هغې زما ټول ژوند تباه کړ. ruin ویل کېږي تباه کول. Come on, Mom. You have to be brave. Let's go. Come on, Mom. You have to be brave. ته باید زړور واوسې. brave ویل کېږي زړور ته. Let's go. راځه چې لاړ شو. Ashley and her mother made off. You have to find them as soon as possible. Ashley and her mother made off. Ashley او د هغې مور وتښتېدله. made off دا د make off دویم حالت دی. څه دی؟ او make off ویل کېږي تښتېدلو ته. دلته دویم حالت استعمال شوی د made off. څه دی؟ دا په یاد ولرئ. You have to find them. تو باید هغوی پیدا کړي. as soon as possible. څومره چې ژر وي او امکان لري. They took my gun as well. Ashley can do anything. She is very dangerous. They took my gun as well. دوی زما توپنچه هم واخیستله. Ashley can do anything. Ashley هر څه کولی شي. She is very dangerous. هغه ډېره خطرناکه ده. Dangerous ویل کېږي خطرناکه. I missed you a lot, Dad. How is my aunt now? I missed you a lot, Dad. ما ته ډېر یادولې پلاره. How is my aunt now? زما د تره ښځه اوس څنګه ده؟ aunt ویل کېږي د تره ښځې ته. She is perfectly fine now. How is Ashley, my son? She is perfectly fine now. هغه په مکمل ډول سره اوس صحیح ده. ټیک ده. How is Ashley, my son? Ashley څنګه ده زما زویه؟ She was a greedy girl, Dad. She tried to hurt me. She kidnapped Cora, madam. She was a greedy girl, Dad. هغه یوه لالچي جنۍ وه پلاره. greedy ویل کېږي لالچي. She tried. هغې کوشش وکړ to hurt me چې ما ته زیان ورسوي. She kidnapped Cora, madam. هغې Cora, madam هم kidnap کړه. kidnap ویل کېږي اغوا کول. د یو انسان تښتول ته kidnap ویل کېږي. Thank God. Cora, madam revealed her real face in front of me. Thank God. شکر الله. Cora, madam revealed. Cora, madam ظاهره کړ. ښکاره کړ. her real face in front of me. د هغې حقیقي مخ زما مخکې. reveal ویل کېږي ملګرو ظاهرول څرګندول ښکاره کولو ته. Ashley is in the lockup now. I hate her a lot. Ashley is in the lockup now. Ashley په lockup کې ده اوس. I hate her a lot. زه له هغې څخه ډېر نفرت کوم. Why did you not tell me before? You went through a lot, my son. Why did you not tell me before? تا ما ته ولې مخکې ول نه ویلې. You went through a lot of my son. چې ته له ډېرو څخه تېر سوی زما زویه. له ډېرو شیانو یعنې له ډېرو حالاتو څخه ته تېر سوی. You were not here, Dad. I did not want to disturb you. Everything is fine now. You were not here, Dad. ته دلته نه وې پلاره. I did not want to disturb you. ما نه غوښتل چې تا تنګ کړمه. یعنې په عذاب دې کړم. پوه شوې؟
Everything is fine now. هر څه اوس ټیک دي. Are you at the hotel right now? Are you at the hotel right now? آیا ته اوس فی الحال په هوټل کې یې؟ Yes. Sean is on his way. He will be here soon. I will complete my plan. Yes, ho, Sean is on his way. Sean په خپله لاره کې ده. He will be here soon. هغه به دلته وي ډیر ژر. I will complete my plan. زه به خپل هدف مکمل کما. Complete ویل کېږي مکملول ته او plan ویل کېږي هدف ته. Great. I don't want any trouble. You have to separate them. Great. ښه. I don't want any trouble. زه کوم مشکل نه غواړم. Trouble ویل کېږي مشکل ته. You have to separate them. ته باید هغوی جدا کړې. I will talk to Cora about Sean. I will misguide Cora. I will talk to Cora about Sean. زه به د کورا ته د شان سره د شان باره کې خبرې وکړم یعنې ورته ووایم یعنې زه به هغې ته خبرې وکړم د شان باره کې. I will misguide Cora. زه به کورا misguide کړم. misguide ویل کېږي ملګرو غلطه لارښوونه یعنې زه به کورا ته غلطه لارښوونه وکړم. I will not accept that poor driver. I will not accept that poor driver. زه به هغه غریب ډرایور قبول نه کړم. Where are you, Sean? You did not come today. I want to see you. Where are you, Sean? ته چېرته یې شانه؟ You did not come today. ته نن رانغلې. I want to see you. زه غواړم چې تا ووینم. My dad is sick, Cora. I will be late. My dad is sick, Cora. زما پلار مریض دی Cora. I will be late. زه به ناوخته شم. I am sorry to hear about that. Do you need any help? I can come at your place. I am so sorry to hear about that. زه ډېره خفه شوم یعنې ډېر بخښنه غواړم چې د دې باره کې مې واورېده. Do you need any help? آیا ته کوم کومک ته ضرورت لرې؟ I can come at your place. زه کولی شم چې ستا حضور ته درشم. No. I am fine, my love. I will see you soon. No, I am fine, my love. د ټکې ما زما مینې. I will see you soon. زه به د تا سره ډېر ژر ګورم. Okay. Take care, my love. Okay, take care, my love. خیال دې ساته زما مینې. I am sorry, Cora. I lied to you now. I cannot tell you about my past. I am sorry, Cora. زه بخښنه غواړم Cora. I lied to you now. ما اوس تا ته دروغ ویلې. I cannot tell you about my past. زه نشم کولی چې تا ته د خپل تیر باره کې ووایم. I have to meet Jenny and close this chapter. I have to meet Jenny. زه باید د جینی سره ملاقات وکم and close this chapter او دغه چپټر بند کما. I really love Cora. I don't want to lose you, Cora. I really love you, Cora. زه په حقیقت سره تا سره مینه کوم Cora. I don't want to lose you, Cora. زه نه غواړم چې تا له لاسه ورکړم Cora. lose ویل کېږي له لاسه ورکول. Where are you, Sean? I have been waiting for you. Where are you, Sean? ته چېرته یې شانه؟ I have been waiting for you. I have been waiting for you. زه ستا لپاره انتظار کوم. I want to tell you something important. Please come here soon. I want to tell you something important. زه غواړم چې تا ته یو څه مهم ووایم. Please come here soon. مهرباني وکړه دلته ژر راشه. I am on my way. I will be there soon. I am on my way. زه په خپله لاره کې یم. I will be there soon. زه به هلته ډېر ژر یم. All right. I cannot hold my horses anymore. See you soon. All right. بالکل ټیک دی. I cannot hold my horses anymore. زه نشم کولی چې نور انتظار وکړم. Hold my horses ویل کېږي انتظار کول. See you soon. ژر به ګورو.